wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia e se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni, valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. 2AB le si ufofongo Samoa, numero tasi. Le polka la melo ofisio komisio ngā ruenga de malo. Ta lofa ma le laufu fonga fia. O le sini au tu o le whaale leo o nanga ina ia vave ma atu tono le whaatinoa. Ma ia whaia ma le laufu fonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. E whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai, man mamalu lau tele, o le nau ta inga, ina e tuina atu se au nanga, ma le lau fufonga fia, ma le wha maoni, le wha mangi ina ai so se tasi o le mamalu le atu, ilona vave, ma le lei ato o toa, ma o nei swinga uma, e a matamai ya oe, wha ma ite swinga le lei, ta alofa, ma le lau fufonga fia. Talofa male lau fong fifia lo tanto watu no ia ile ni fo i tula le fiafi ile fa fong mai fo ia ile tautua male nanga ale si fongo Samoa le 2AP ia ile ni fo i vainga o le tai au ia wa matalia fo i lana au nanga masani ia me se fo i wa matalia le tanto por kalame masani o le talofa Samoa ia ile ni fo i vainga o le tai au pe ona fa fongo mai ai ia te tolo ina pele mamalo le tato watu no ia e alai vi inga nao le tua pe ona mai atu ia me se ai ia pe ona tato to mua i le tua ia i le nei vaenga le tai au e alai le tato sauninga lotu ia pe ona saunia mata penei na ia lana au ona ia le fionga i le ti akono ia anitele a tuimaseve mai le ekalesia katoliko ia i le fio anga nofo ali ia i le nei fo i vaenga o le tai au pe ona launga ina folfola ina fo i lana fola ia me se fo i o le tatou te talo i lo tatou tua ia fa pe na ona au bina mai leo na nganga tai to luaina mai tatou i le ulu fale ma le ulu fafo a lo tatou atu no ua me se ai ia o le amatali ai fo i o fe au manga luenga a o le whanau ia i le nei aso ma le amatanga fo i o le nei vai aso whaatalo whaatu i lo tatou atu no ua mata mai lava i maunga titele se i pa ia maunga iti i te itai o lo tatou atu no ta itai o ekalesia ia mai se o no mafio anga ia ile fifio ia ali i mafaipule ia mai se foi ia o le tupao o tina ia waluma foi fale tu matausi ia mai se malo se le no ia male tupulanga lalo va fanta no fatu lo tato por kalame o le talofa Samoa ile amatanga foi o le nei vai aso le nei aso ngafua
le se fulu male fitu o mati lua afe lua se fulu male lima. A matalia fo il tato por kalame masani te itolua ina malu le atunu. A wale a usu mai ai o le tele ia male ala fa i mai ai whanunga le lei o le pa ia mawalunga o Samoa mole nei a songa fua a wale a matalia o fe au manga. Luenga whanga solonga le tato por kalame mana tua o le toe se fulu male 5 minute le tu la fitu i le tai au nei whafonga i tala o le tau mai le ofisa le waa i tau a wā i a le tūlanga o le tau o le a iei nei a soifua iei fi au mga luenga ma le whaanga solonga le nei a so tā le fitu tātou tāla fōu mai le vaenga o tāla fōu whanolonga company supermarket a maui sa leo fi a o le i tūla a whale fitu i a whapena whafonga pokalame masani o le Eterina Stop 10 ia tā le valu toi whafonga e tātou tāla fōu a whale valu a tātou whamanuianga o soifua ma se whanau tā le iwa ta walunga le tātou polkalame e ala e a tātou tāla fōu ila ngana whaperetania mai le leiti o whaangau malo New Zealand. Ia ile nei fo i vaenga o le tai o whaanga soronga le nao le tātou polkalame a whai le nafa toa maua mai a tātou whaasalawa whaatalo whaatu ia le au polkalame ia e mese fo i o le tātou a ala leo ile nei vaenga o le tai au e le whaafonga le tātou watunu mai an whaafianga le nei e ona le liu mai lea whaafonga le tātou watunu ia tātou tala o le tau mai le vaenga o le official va i tau. Whaafianga mai le au whai pese le tusi tala band ma le whaafianga o le tai au. Susu i la au Sasala le punga la au mata la uau E tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le o langa Tai au nai matani ufea ngai maleata Petala le leu a so ai nei Samoana Soti tau pau le sua manie o le vine ula o le lupe luma o le moso oi pua Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso fo ua foa ina ile Samoa moli E tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le o langa Le tai au nai matani ufea mai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Si mai whaafonga lo tātou atu nuu ia tātou tala o le tau mai le ofisa le va i tau whamawina i le tūlae awhala lima i le tai au le so. Tala le tau mo vaenga o Samoa whamawina le ofisa o le tau le tūlae awhala lima i le tai au le asonga fua se fulu malafitu o mati lua afe lua se fulu male lima.
Winga o le tau, o au susu o sa vidi o le mata o polu o loo fiti ai pia Samoa, ai peitai, o se vaenga o feta ia inga o sa vili matimunga, o loo ta oto i mātu, ma e au mai au matimu e a fia ile atu no u inisio taimi. Talo tau mo upolu vaenga matu i sifo fatfa pia manono, mole so. E au wao inisio taimi mana i timu e te ulu vavasalo ai e feo lolo le mamafa, ai pupu fa pene wila mafai titili inisio vaenga. Se vaenga isa e saute sifo alipata sa fata si umulefanga, mole so. E au wao inisio taimi matimu e te ulu vavasalo ai, e feo lolo le mamafa, ai pupu fa pene wila mafai titili inisio vaenga. Talo tau mo savai. Vaenga sae matu sae sale longa sale aula mole so e au wao inisio taimi manai timu e to ulu vavasolo ai e feo lolo le mamafa ai pupu ufa pene wila mafai titili inisio vaenga. Matu i sifo a vawa sau fale a lupo. Mole so e au wao inisio taimi matimu e to ulu vavasolo ai e feo lolo le mamafa ai pupu ufa pene wila mafai titili inisio vaenga. Sau te palauri lata ne iafu mole so e awa inisio taimi matimo e tolu vavasolo ai e feo lolo le mamafa e pupu ufa pene i wila mafai titili inisio vaenga. Tala tau monga te whale o sa mofa mawina le itulai a whale lima i le tai au le songa fua. Se funu marafitu o mati lua afe lua se funu male lima. Se i au lia le vai luanga o le po le a songa fua. Winga o le tau au susua le mata o polu sa vini mai i se sae o loo a fiai pea o ngā Samio Samoa. Ai peitai o se vaenga feta ia inga o sa vili mati munga. O loo ta o tonei i mātu o le atuno. Fautuanga mo o ngā Samio lo fa marsia pea mo ngā te fale ma o ngā Sami umo le atuno. Wainga ngā te whale mātou mo le so e angile mata o polu sa vili mai se sae sifunu male lima i le lua sifunu male lima kilomita i li tūla e bua oa ma whaatau sa vili i timunga o ngalu mauma e tasi tesi male lima i le lua tesi male lima mita le maulunga. Wainga ngā te whale saute mo le so e angile mata o polu sa vili mai se sae sifunu male lima i le lua sifunu male lima i le itula e bua o ma whaatau sa vili i timunga o ngalu mauma e sifunu e tasi tesi male lima i le lua tesi male lima mita le maulunga. Tala o le tai o le temile nei o lo o PLL le tai e fuafuanga o le 2 minute te le itula iwa o le ato e sua tutu i le tai o na toi PLL le o le tai le toi 2 minute o na afa le o le tolu po le 2 minute te le itula e tolu i la wauli o le so o na toi sua tutu i le o le tai le se fulu marafitu minute e te le itula iwa i le po anani. E o le nau a whafonga le tātou wa tunu i tala o le tau ea mai le official wa i tau pe ona whamawina e le i tula e afo le lima e le tai au o le so ai o le nei moto iwa minute o na tale o le i tula e fitu whaafifianga le nei mai le au whai pese a le kolisia maununga a le fifi ea o le whaafifianga maunga loa.
Samoa Public Service Commission presents to you Talofa with a Smile. The Talofa with a Smile campaign aims to lift customer service to world-class standards by providing prompt and attentive support that is ethical and culturally acceptable. Customer service is critical for improving public image, reinforcing our values, strengthening our work culture, generating customer feedback, and strengthening loyalty and trust. It is about enhancing customer experience by building trust and loyalty via politely greeting with a smile and competently addressing all matters raised. Talofa with a Smile also encompasses public feedback through surveys as well as interactive engagement activity. By improving our customer service, we are able to create a public service that fosters a healthy work environment that is efficient and effective. And it all starts with you. Be the change. Talofa with a Smile. Makouri kampagi kuira vai whamamai ar tuai pia makua eia. O makouri i koe lau har whasao sao kua le tena tuai pi merea. I hon merenga le moea le poetry. Wem lea? Au miki le kueipi. Te mele wati ale tautua ma le mananga le si ufonga sa mo le tu pi le ni foi vaenga o le tai au le ne ua to 3 minuti ona tale o le itu la ya e fitu i le fafonga lo tato wa tu no ya o le ne ua ma fatasi tu foi ya i le ni tai au ya ma le sunga foi ya ma ai mo na fusa ya wa foi le tato pol kalami masani ya o le ni tai au ya te to lua ina pe ma le malo le tato wa tu no Fatalo fatu va ai ya tai manuia ya ma lofo ile usu ile sunga ile nei tai au ya ma fa pena lava ona tau mai le tato ofisa ile nei vai ngole tai au Fatalo fo ia na toi ya la sunga train ya ile nei foi vai ngole tai au ma lo le se fo manuia ma lo fo le se fo maua ya te lo fo ia le sa e usu mai lava le tai au ya ma lo lava ya le ngalu ma lo fo ile on sai Fatalo fo ile tatu tunu lo fa fo mai ia le vai ngole tai au ma lo le ala usu ia I fita tunga fo inga luenga ma tauna nei tai au nei ma le fo vai aso twin ia ole tulanga le na o le hotele na usu le to tele o le atunu o ia e mese ai ia ole nei ua amatalia fo ile nei vai aso ia e mese ole fa fonga lo tato wa tunu o male amatalia ai ia ole to foi foi fa na wi la onga ia me se ole fa nga so longa foi ole nei vai aso ia I tu te foi ma faiva ia me se foi nga luenga ma sani alo tato wa tunu ia me le usu mai le tai au po fa pena pe sa timu e nei tai au ile tau matau to I talo le tau le mo mai Ia sa le toin bole anga mai o le matu fai tu fa kwa o iloa le na timu ina o mai I fefo I mulinu. Tu salen amata mai le timu o te loa le timu le mātou whai tū ma le whaasolo mai ai lava I savalalo. Ai whaitoa o iloa le sa timu ina ua o mai le I mulinu ia I le tala mai o le whaletale malo fo ilia le lisa. Na sa mataiona o iloa ia na timu o na o susulu ngale ale tele I vaenga na. Ai mai lava la tau ia I le mātou whai tū I le anga ia tu sifo. Se ia o mai lava I luma tonu whalital malo le taua. Ia e se timu. Ia pio na le whata amata mai le timu. Lona winga o ngatai I le tātou whaitu I munu. Ia ma le whaasolo mai I songi. Ia le sa ia inai timu ngā le tai au nei. Ia le whaasolo mai le mātou whaitu e le I timu tai au. Ia a o vainga masani fo isa ia le tai au. Ia o le pis. Ia mai se lava I lato le uanga mai awa ia tulanga o tole ninga. Sina sa vali o le tai au, ia mai se fo ia o whataunga, ia malu o le tai au, ia male mori na mai o nei whanau, ia onga, ia mai se fo ia au whainga ruenga iau. Te no le pisila na sa ia le tai au, ia ai o leu te vai atu ua tātonu le fitu, te lola to te le la o ilunga le awala o whai a la sina pisila te imina nei.
ia o le mo le mauna le sunga ia va ai ia pe ona fa pena fo ona usu mai ai le tatou ofisa nei ia matalia le tatou polokalame o lenei ua talifitu o si mai le faafogaaga lo tatou atunuu ia tatou talafou mai le vaega o talafou faalologa le company supermarket ia amau visale ofii. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more. Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmao Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga I talafonga le tu AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai moa I lunga o le tu AP Facebook page, male ala ata le malo le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le tu AP. Talafalava talafau mai vai whanua, I tala amata, ua mawai ato vai aso na pangati ai nisi o vaenga le atinu I winga lolo wa o le tau. Ai ua whaasora nei asia singa le malo e tau wala I le matanga winga o ngā ruenga whela ua inga mati na ese ese. E asia nisi o ati na e te tele le malo ma le tūlanga lo iai po o saunga le mō. Mo upolu o lea ua mai asia a wala I le whanga ma matawhaa. Ai meise wati na e na whaia I le wafu I muli whanua. I le pepo whamantalanga na whailo ai. O nei asia singa o le a whaasopoli ai le atinu ina ia mautinoa le solonga le leo fuafuanga whaata atitia e winga I suinga ma ale ala le tau ma ia mautinoa fo I olo o tali mana onga o tangata lautele ia atina e ua whaia. O le nei asia singa o lo taita ia e le afionga I le ministare mtangan winga ia olo a fuafitiwa ai. E valu I tu a inga ai atu tau ese a so se tangata whaatau po consumers, le na whaatara noa ina I le whaamana tuino le aso whaapitoa moa I atu tau o tangata whaatau. I le pepo whaamatalanga mai le matanga ruenga o pisinisi a la manuia maleipa, na whailo ai nei ai atu tau. E le ngata o le ai atu tau mo le tūlanga tau saunga le mū. O le ai atu tau e maua I whaamatalanga I o loa ma au aunanga o lo o whaonga ina. O le ai atu tau e whiliwhilia I le tangata whaatau. O le ai atu tau e mautino ai o lo whaamalia ina le tangata whaatau. O le ai atu tau foi I le tūtau soifua malolo ina. Ma le ai atu tau e awa oina I tūla whono tau I o loa ma au aunanga a toa I mole tira lava. O le autu o le aso whaamanatu mo ai atu tau o tangata whaatau I le tausangana nei. E whaapea, ia mio tonu suinga, ma ia tu maupea le soifua manuia o tangata umaa. O forosanga o le nei polokala mena whaatautaia I le kolisi o sangata po seko I saralolonga I savai I ilawai aso taluai. O tupulanga talavou ua lau silafia uma o le 5 tau matau leo a inga. A fio anga whaapea I male malo. O lo latou sau I so se vaenga o atina e mawhai na whaamautu ina I le soifua manuia. O le aso to nai ua mawai na whaamanatu ina I le aso whaapitoa mo tupulanga talavou. Ale e kale si e sofitu o le toia fio mai I le lalangi a toa. O ngā ruenga mo le whaasau ina le seo manga, o le asia ina o tangata matutua, o le itu taua o onga ma le soifufua malolo ina, na ave iai le whaataua tupulanga o le e kale si I le nei tausanga. O le talitanunga, o le au aunanga tupulanga I so sea tunuu, e mawhai ai o na tu I titia lu I tau e pei o le leai o ni avanoa whai ngā ruenga, te e atu isuinga o le tau maisi. O le aso se fulma le 5 o le masina mati tausanga te itasi, e whaatau ai ele e ka le si aso fitu o le toe fio mai le sao o tupulanga talavou I le lalolangi a toa. I tala mai le Pasifika, o lo whinaau e ka le sia I le atukuki ina ia whaia se teuteunga I le whaavai o le atunuu, e amana ia aio I la atou o se atunuu kerisiano, ai peita ia ne ua whailoa e I la atou e nafa mo le whaia o tula fono le atunuu, o tula fono tau I talitonunga, e leo ngatasi ma le whaavai o le atunuu. Ua whailoa le whaangasolo ai o le whafonga ina o whinangalo whaalia I le mata upule nei, ina ua whaatu se whale tāpua ai o le whaatuatuanga Mousalemi,
I tu tonu ratonga, I whilafo inga na whailua I whina ngalo o I lātou e nafa ma le whai o tū la whano, o lātou tā uai o le fuawhanga o lo o na I mai e ka le sia e le o ngatasi ma le whaavai. I le lātou whina unga e anga tonu I le vaenga ono se furuwha o le whaavai, o lo tā uai le whaatanga o le sa o le tonga o tā puinga, taulanga, ma le whailua o la nguna. O leo lo whaasolo le talanoa ina o lea mata upu, e taita I o lea tunu u. Talafona mo le nei vaenga o le aso manuia tele fuafuanga ma lava singa, o le awhianga iei ma lea tunu u. Whaafafonga I talafona le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Malunga o le sino e, mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more. Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. O le nā whaafonga le tātou atu no o ia tātou talafou o le nei fo I vaenga o le taiao mai le li umtawaina I saako le ana sauni umtapnei nam tu fantasia tātou talafou mo le toilanga ngal whaftai tele ia I le sunga I matawaina mo tātou talafou e maise ia o le company ma le supermarketi a mau I sa le ufi mai al whawhiwhianga nei ia o le toi liu mai lea wale whawina o le tātou polkalame o le talafasamo. Ata mai leo foi pese Leone High School Choir. Asa
Fifianga na malea fai pese a le Leone High School Choir. Ia i le nei fo i vaenga o le tai au il whafong mai ala tai tō wā tuno. Le nei ua sumaltasi minute ua te ai le tu la fitu il whafonga ala tai tō wā tuno ua ai. Ia i le nei vaenga o le tai au. Malo waftai tuainia o na foi wa whaafunga manino le tātou tinu ia tūlanga foi sa iei tātou talale sa tuina tūle tai au. Ia ai whaatalo wha i le tātou tinu whaafunga mai se lava o nei ala mawhanau le ua usama ia aunga. O le whata au tūtilo nei ia tūlava ilunga o le Facebook tuaina lo au mai eise whaasesilanga mamtanga luenga wa aunga. O le whaasilanga nei fi toitono o se tasi o whaasilanga pi wholinga mai eise tangata na ia whaia se whaasisilanga u whapea marimtanga luenga wa aunga le taio nei. O sea whaasisilanga whaasisilanga se se ma i le moni. Ma o le whaasisilanga lo tuana i lunga le mtanga luenga wa aunga. Ua whaia le tangata le whaasisilanga i whapea. O le ale whaataunu hina ia ni a onga i le so. Le aso se fulu ma le fitu le nei o le masina o mati. O na whapea mai la le whaasisilanga le a se se po le false notice lea. Ia ona o lo iei se tūlanga wha le tonu o generators. O le ale mawhai e ona whaataunu hina. Ia ni a onga ale me mali e. Ia i lea whaasesilanga o lo o saini ai ma le fionga i le ofisili o Pulenga. Le fionga ia au Christopher Heisherman. Ia ma o mai ela na whaasesilanga ia whoringa mai o lea satu ane lunga na po o le whainga nei wa iaso. Ia e se le la u fa o mai ma mai le fa silanga lo ia ma tu ina mai ila fa silanga na se selna ina ia manino ai fo ile tatu tinu ia mai se ia o alo ma fa na ina ita se ina ele ia se fa silanga lo ia mai le mtanga luenga ia po le fionga fo ile ofisili ia me fa pe ale ai ni a on ile so al mali ia o le tu ina mai fa pe o le mafu anga ale ini a onga ona u fa le tonu ia generators ia po wa fi fa le leo ia le mo ia ia le tise o le me o te foi le tangata na faia le tu langa le nei te i te ina se ai lo tato wa tu ia e pe o le na ua fa fonga e pe ona wina mai foi le tu langa pe ona sa no ia vai sole ia ole tulanga le ana o ia ile palapala o le teknolosi sa pe o winga le fa le tonu ia po le negative side o le technology le o ia le temile nei ia o mo fai ona na ia ila tu foi e hacking ia vai nga peni ia pe o vai nga le le si foi vai nga o te o le tato mtanga o vai nga le Samsung la tu te sila le tu ai vai nga ia e pe le nana ta ua le sunga ia vai solo ki o forka kanga faia le famtalanga ia e fe me o le pepe o afi ma ta utia au tilo to il fase silanga so ta tonu e ma kai kal fase silanga au e fai o le tu siina o le letter head ia o le matanga luenga lo fa nga ina e o lo fo ile saini le a fionga le ofisili o Pulenga e sa o la sa nga te pa ia ile tulanga le o ia ile sa o le teknolosi o ka ko kilo nei ia wa o mene e sa tatu expect o no e ono tonu le o tatu vai o ma fai ona makua fai lava le tangata i lungo masini pe ia e mo ni ma fa mauni e o tatu tilo la mata ngai mai tonu o le foi talu fo o le foi le ta ua tatu o le AI AI pola ia kamanga le fai mai ele ai maso popole ia ina o tu la vai lungo le mele te mana o foi le afa te inga afa pela fa te ingo le tu sile ia nga fai ko le ai ia tango tu si mai le tu sile le CEO le la te punia em fai ona fai kamanga pita fa folinga o le tulanga ia le wa mata na fa nga le totele ia tau ona tatu fa te ia ia wala kila se manu no winga fiu nei fai ona fa tali mai au ta mutira so wala wata ina se wa ta uvel vanga so le sa so ia o tele so atu no fa nga ina va nga ia
ia ai o le talitonu e tateo o ia ai lava vaenga foi te tau ona tatou faitete ia ma le tulaga foi le nei te ua tatou so ona faaugaina vaega nei ia ai lava vaega faapena ia e manatu e mafai ona faafesotaʻi mai le tatou matagaluega mantua le tatou matagaluega o faamatalaga ia ma o fesotaʻiga faamatalaga teknolosi ia o loo mafai ona tali atu i faafitauli faapenei e ala i vaenga e aona manaʻo mia ai le fesoasoani i tulaga tau fesotaʻiga e maise foʻi o le teknolosi le ua iai ia e maise ai o le tulaga le saoasao aua o lesi kamaikiki ua mafaiaga le kaʻu e isi le fai mai ai maui ma loko vaega o le vaega ai o kelefogi e saveʻu luga saveʻu i lalo le saoasaoaga le ua iai le kele o kelefogi saveʻu lo ua iai meikai Awa foi e paua le timing o ka whaalonga i le upula le sa ve'u le mo le moa foi le tau le sa ve'u ia au whaalonga atu foi le tau whaia maui ia e sa ola o le timing foi whatua e mai le telefoni e te lano ta whaalonga i to ina whaapese wa ki ngā makara mai atu o sa ve'u lau telefoni sa ve'u lunga sa ve'u ila ia lewa sa ve'u ia lewa e se ale tūlanga le o iai le sawa o le whaanga ino le teknolosi Wiji se le le teknolosi ia ai foi ia tua parte tua foi le tūlanga peiona e taua ia i negative sides foi e mawhai ona whaonga le tōtele ia ma tau mawhai ai ina ia sui le mea moni le upa pertani o le manipulate ia se mea moni foi le ale mea moni e loa e moni ai o ina sui le tangata pa makua ese ale tūlanga ma le lalolangi le au iai e wile, o le vahasolen te ele na te walunga i le ai aso ngana Samoa, mana i le rava i aso. Mai asolen te nei, e alo winga o le whamtelanga, tupa ai o le mana i o le vai aso. Te le iona upo fau sa o ta a o ina mai foi. Ia ai mai se foi la, ia o le prokalame foi lea, le mare whama i tanu tanga luenga o a onga manganu. Ia le sa, ia i le aso ngā fua e pau mai le aso whareile. Le foi sa, ia i le tātou tātou mtanga luenga e ala le tātou vaenga o whaasaralaunga i ala tu AP ma le TV iwa i a whawhitai o naua mai atu na tārusia ia fo i se tā ua ma se au ngā fo i le lalo vaoa ma tātou ia mai se lavo na i whanau wa onga ia wai tā ua le vaenga lia moni ia ua peo le vaiaso le ua tua nai ia o le vaiaso pe ona whaamamaluma whaamanatu ai ia le vaiaso le ngangana e lona ulu a whaulu talaina ia o lai le ngangana male nganu ia o le manai foi o le vaiaso muli la o i pole aso muli le na whai e whawhiwhia ngana ialo mo whanau manai e o pese na ialo mo whanau ia na whapenao na la tō whaatau ai le tūlanga i le tātou ngangana ma le tātou ananu le na iei le pese o le pese ala le na o anta iei pese le na usuina le kolisio palalaua le voina mai iei ia le tualalo ia ma le fautuanga fu ia le whanau i le ngangana i le pei foi la le na whaasino ai i le la tō ngangana mo te itai o le tātou atunu le na mai whaafautuanga ia o le tūlanga lava le na o le tāua foi na o le tātou ngangana ia ma le tātou wanganu ia me fai foi ona momoli mail fe au i tūlanga tau pese solo ia me se foi fatunga ia whamaloa tua i le vaenga o le komisio le ngangana ia i le sunga i le komisina le sunga i le whaafengainga ia Reverend Vaiau ia me se foi la na vaenga ia male mtanga wenga wa onga ia ile la to foi pito la au ia o le tulanga o le fama ite ia male fama maluina foi o le tatou avaia so le ngangana e sa le lava mana ia pese ngai le asofai ule la sofarele mawale ata mawale fe auta uale na ia ina momoli mai ai yo ile sta o ile tala fo ile le masani lava ona tatou tautalai o le pese e la unga ia wa man to fo ia o pese ia na pese ia na ikorisi maurulunga ma onga fo isa lautongia o le sa au mai se fe auta u to no winga o le la unga mai ia fa na u tau wala pese wa ia le tala masani fo ile
e mawhai o na launga le pese e le mawhai o na pese le launga. E o mai... Sorry, sa e whai a o awa e le mawhai na e whalongolongo tu se matai. Wala kua la wha pese langa lango voi whel maliwa. Ua o tu nei le si iu. E wa peke la ki kuko koa e la kuwa pese la launga. Ai vai na e sau malau pese ia e mai ese fe au tau al mana ia o le fa fia ngala pala laua o le mana ia o le fa o le afu na fu fa fia ia e faingo fie la fo in menel pese ona o tia I langona ona o I langona o le tangata wa e sa le ia e fo ia teita il te mita te fa no ia sa lo le pese fo ngale pe foi le pese fa pena fa lo aku pe ola pa I mai very touchy oi no na ya what touchy foi la songa fua Vatalo fa tatou pa anga masani vatalo fa mai lolonga ia I le vanga usu ia le toi na mai no fa toang wo fo o mai ia foi le pe usu se me vai ngve per fa Kamale te toltia pul moli wila. Ia wa foi na le tele ana fai mai o nga ia nga soula Kusala e ke sa vali le mau mango mai ia le na moli mau mai fa so Moni. E tofu ane le talo ia malana moli soula so ele mafaila e se nga o yo na so po ia ia le mau manga o mai va talo fa tu ile sunga ia mai ia le tamai a lua ia me se foi ia o le tina ia malai ia mata tu panga ia me se le sifile o mau malo ko ki funga yo so mai mau malo masanga poka ia ana fa tu ia mau malo ina fale asi me se tatou panga uma fa talo foi Amerika Samoa la fa to atu nu mai Amerika Samoa I le aso sapati wow nei le tatou songa fua a sai Amerika Samoa ia fa talo fa tu manuia so ninga nei tai au me se foi nei yaso ia me se tatou motu I to lau ia le telen fa talo fa ile fitalenga ia mau ka kinga mau e lo ia ilo o mau ile ngana tunu ia kera nga fa no mai ko fa ko e laulom ko me talo fani malo ni ia whakaha mai oe ia o malola e whai mai malo e lelei malo au pito kusia koe kike aso o mai a kumoko Pasifika o wha malo e maui le kangaka usau I e pe o le whai mai fo ia pe o maui le o lai fo le ngana lao Pasifika ia o le si vai ngai abil ta fatalo fa mal ta fa malo ia o le malo le tunu o lo mfai na mafuta mai lunga o le tato Facebook live ma le tato YouTube channel Fantalo fantuai ia ele faafonga mai o le tato wa tunu Fantalo fauti au le masao a luavasa o lo mafuta mai nai mutueka ia morning radio 2AB manuia le aso ia mafuta mai nai mutueka ia ele nei fo I vaenga o le taiao tato wo sina fafifianga ia te liu mai ia fa wau leo le tato por kalame talo fasamo mantua afol fitu o le tato por kalame masani ia o le Eterina Stop 10 fafifianga me le fai pese vai maunga male pese fifia
whawhiwhianga nā mai a le sā i la leo tō na i ma le atua o Samoa i le nei fwoi vaenga o le tai au whawhonga mai le tātou atuna o ne wā whatonu le fitu o le tātou polkalame o le Enterinas Top 10 mo le whawhonga le tātou atuna o tō mua le Enterina le whawhiwhianga nei ma le au besa le Boys to Men ma Mariah Carey ma le One Sweet Day. I took your presence for granted, but I always cared, and I miss the love we shared. Shining down on me from heaven, like so many friends we've lost along the way, and I know we That was Boys to Men and Mariah Carey with the song One Sweet Day, and it was released on the 14th of November 1995. Next on our Enterinas Top 10 with the Boyzone No Matter What. It was released on 10 May 1999 on our Enterinas Top 10. Boyzone No Matter What.
No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know our love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say, no matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. No matter where it's barren, a dream is being born. No matter who they follow, no matter where they lead, no matter how they judge us, I'll be everyone you need. No matter if the sun don't shine, if the skies are blue, skies are blue. No matter what the end is, my life began with you. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know this love's forever. That's all that matters now. No matter. Cuando me vi desnudo y sin aliento, arando un mar desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino.
you did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You felt so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because of you, I am afraid I lose my way, and it's not too long before you point it out. I cannot cry because I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. My heart can't possibly break when it wasn't even whole to start with. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because of you, I am afraid. I watched you die, I heard you cry every night in your sleep. I was so young, you should have known better than to lean on me. You never thought of anyone else, you just saw your pain. And now I cry in the middle of the night, through the same damn thing. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I try my hardest just to That was Kelly Clarkson with the song Because of You, and it was released on August 16, 2005. Next on our Eterina's Top 10, Kenny Rogers and Dolly Parton, Island in the Stream, on our Eterina's Top 10. And it was released 1983. This song is written by the well-known Bee Gees, and it's covered by Kenny Rogers and Dolly Parton on our Eterina's Top 10. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain.
That was Kenny Loggins and Meet Me Halfway. This song was recorded in 1986 and it was released on the 7th of March 1987. Next on our Eterina's Top 10, Dancing with My Father. This song, it was a song from Luther Vandross. And it was released on May 30, 2003. It's Arena's Top 10. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and to hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let them know what's going on like that, like that. Hold on a minute, just fall on back, let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man?
saying, sucker, you can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, them a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to run the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove the this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. The move. Slide your rump. Just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man. You can't touch this. You better get hype, boy, because you know you can't touch this. Ring the bell. School's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Whawhiwhianga nā mai MC Hammer Mala Bese, you can't touch this. Ia, ile ni fui vaenga o le tai awa whai e le o sau ato, e le o sau wā, e le o sau mea au e te tango fua. Ia, i le amatanga o le nei vai aso, ia, e whapena i ona lua whelua i masui o malo le malo. A o le nei wata le valu si mai whawhunga anga le tātou a tino o ia tātou talafou ina ua taurunga atu le tātou polkalame o le Interveners Top 10. Tātou talafou, whanalonga le company supermarket a Maui Saliufi. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifā, iwa tasi tesi malitasi, malifā mo iwa lua tesi malitasi. Malunga o le sino mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, palahala ata le malo o le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le 2AP. Talafalava talafau mai vai whanua. I tala amata, ua mawai ato vai aso na pangati ai nisio vaenga o le atinu u i winga lolo wa o le tau. Ai ua whaasolo nei asia singa le malo e tau wala i le matanga winga o ngā ruenga whela ua inga mati na e ese. E asia nisio ati na e te tele le malo ma le tūlanga lo i ai po o saunga le mō. Ma upolu o le ua mai asia a wala i le whanga ma matawhaa. Ai meise wati na e na whaia i le wafu i muli whanua. I le pepo whamantalanga na whailo ai. O nei asia singa o le a whaasopoli ai le atinu u. Ina ia mautinoa le solonga le leo fuafuanga whaata atitia. E winga i suinga ma ale ala le tau. Ma ia mautinoa fo i o lo tali mana onga o tangata lautele. Ia tina e ua whaia. O le nei asia singa o lo taita ia e le afionga. E le minister le matanga luenga. Ia olo a fuafitiva ai. E valu i tu a inga ai atu tau ese. A so o se tangata whaatau po consumers, le na whaatara noa ina i le whaamana tuino le aso whaapitoa moa i atu tau o tangata whaatau. I le pepo whaamatalanga mai le matanga ruenga o pisinisi a la manuia maleipa, na whailo ai nei ai atu tau. E le ngata o le ai atu tau mo le tūlanga tausanga le mū. O le ai atu tau e maua i whaamatalanga i o loa ma au aunanga o loo whaonga ina. O le ai atu tau e whiliwhilia i le tangata whaatau. O le ai atu tau e mautinoa ai o loo whaamalia ina le tangata whaatau. O le ai atu tau foi i le tūtau soifua malolo ina. Ma le ai atu tau e awa o ina i tūla whono tau i o loa ma au aunanga
atoa I mo le tele lava. O le autu o le aso whaamanatu mo ia te tau o tangata whaatau I le tausanga nei. E whaapea, ia mio tonu suinga, ma ia tu maupea le soifua manuia o tangata uma. O wholesanga o le nei polokala me na whaatautaia I le kolisi o sangata po seko I saralalonga, I savai I ilawai aso taluai. O tupulanga talavou ua lau silafia uma o le 5 tau matau leo ainga. Afio anga whaapea I male malo. O lo latou sao I so o se vaenga o atinae, e mawhai na whaamautu ina I le soifua manuia. O le aso to nae ua mawai na whaamanatu ina I le aso whaapitoa mo tupulanga talavou, ale e ka le si aso fitu o le toia fio mai I le lalangi atoa. O ngā ruenga mo le whaasau ina le seo manga, o le asia ina o tangata matutua, o le itu taua o onga ma le soifua malaloina, na ave ia I le whaata ua tupulanga o le e ka le sia I le nei tausanga. O le talitanunga, o le au ngā tupulanga I so o sea tunuu, e mawhai ai o na tu I titia lu I tau e pei o le leai o ni avanoa whai ngā ruenga, te e atu I suinga o le tau maisi. O le aso se 45 o le masina o mati tausanga te itasi, e whaata wai ele e ka le sia aso fitu o le toia fio mai le sao o tupulanga talavou, I le lalangi a toa. I tala mai le Pasifika, o lo whinau e ka le sia I le atukuki ina ia whaia se teuteunga I le whaavai o le atunuu, e amana ia aio I le atou o se atunuu Kerisiano, ai peita ia ne ua whailua e I le atou e nafa mo le whai o tula fono le atunuu, o tula fono tau I talitonunga, e leo ngata si ma le whaavai o le atunuu, ua whailua le whaangasolo ai o le whafonga ina o whinangalo whaalia I le mata upule nei, ina ua whaatu se whaleta pua ai o le whaatuatuanga Mousalemi, I te tonu Rarotonga, I whilafo I ngana whailua ai whinangalo o I la tau e nafa mo le whai o tula whano, ua la tau ta uai o le fuawhanga o lo o na I mai e ka le sia e leo ngatasi ma le whaavai. I le la tau whinaunga e anga tonu I le vaenga ono se furuwha o le whaavai, o lo ta uai le whaatanga o le saolotonga o ta pua inga, taulanga, ma le whailua o languna. O leo lo whaasolo le talanoa ina o lea mata upu, e taita I o lea tunuu. Talafo na mo le nei vai ngole aso manuia tele fuafuanga malavasinga o le awhianga iei ma le tunuu. Whaapoponga I talafonga le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malipaa, iwa tasi tesi malitasi, malipaa mo iwa lua tesi malitasi, malunga o le sino e, mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, palahala ata le malo le TV iwa, le silpoponga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, Family's Favorite. Available now at a store near you. Watto Day Masaya Fama Secondary School, 60 out to a beat. O le nau whaafonga lo tātou atu nuu ia tātou talafou o le nei fui vaenga o le tai ao ia pe o le whaafonga mai ai le na saunia matapena ina matu fantasia mafonga ina atu e matau aina I se ako whaalolonga le company supermarketi a Maui sa le ufi mo le toile nganga le whaafutai ma le whaamaloi le tātou supermarketi a Maui na sa le ufi ia le na fui wa matalia la tunga luenga ia le nei vaenga o le tai ao Fantalo fanto ile pulenga mala ufinga luenga wa foi le latu o nanga masani ia ile mamalo le tu o le na wa fe foi le tatu fale o lo ma le tatu supermarketi ia ile tulanga I fataunga ia le ngata ile fataunga o aso le vaiaso ia mesi ai ia o le neita ia o le fatawina o le lunch mbona I fana wa onga ia maso se o lo lava a sia ai ia telemano no ia la tu pa o mala tu fa na wiloa lo fa pena on fa nga solo mo le ni vai tau ia mesi foi o le ni
vai taimi au te walunga foi tato por kalame le Terina Stop 10 ia ma filo ma fantasi foi ma va ai ia te tolu ina pele malo le tunu ia ile nei vai ngole tai au malo lava fonga ia lau sunga tupai ia ina fo vai ngole tai au e fa pena foi na fa talo fam toi fa malo toi lu tatu tunu o lo mafuta fa fo mai le nei tai au ma nga mai foi wanga luenga ia pe ona e foi le amatanga nei vai yaso ia na vai yaso la to ia ua to nai pe a to te pa ia sa pulelo fole li ia e ua foi la amatanga le vai yaso nei o le foi sa tau fa te mai lu tatu tinu u i tulanga o le swing o le tau ia ai lo na te lenga la to ia se e tau lunga ia le sa fa penau le le mea uma ia amatanga fu le va yaso mai la so nafi ia pau mai le amatanga o le va yaso le ia lo ang le le tua o lo o malu pui pui pe so tatu o tunu iona au le mona au lofa o le tele o le fa ungor va yaso tele tu lai mai ni si o fa la te ta vale le voina mo le mawina le fa ungor lava yaso le aso nai pole aso for really le voina tu lai me foi se ta si fa la nai ai fe foi vai mea le manga fanga nai tau fusi ia po ina foi lumo le AST ma le anga ia tu nai i vai mea ma le atu nai mo ia tele na ia fa la tu ta vale le foi mo vina nisi o fa la tu ta vale le na va ia tu ai foi lungo penga tu fai lang ia o sanga le mu lava e fa pena na ave lo tato wa tu no ia me se e fa pena na fa taua ia vaenga pe ona ia tu na mai fa tuanga me tanga wenga leo ia me se foi nei tai au mo mawina poloka ile fa la tu ta vale fila sa tu la me foi nai matautu ia le fa ingo foi la vai so al fa la vela jo sa na ona la vea le ta vale misia male anga i foi le ila to so ni ai mo lava nga i langa le tava le fi po le fa ngol vai so le sa tu ina mai lunga ni so la tunu ma pu an tu ai ia ta ia wa le ta mo e so ani mo singal wenga la ve ia o ta mo foi le langa le tava no wingo ni me nga me to tino la ta fai ave se mai ma le sa po le foi ta vale al fo tu nga lava la to ia o le sa ngole mu le mu lava me se lo foi te min nei o le ua anga mai a wanga luenga mantau le tai au le fo su mai o le me mautino lava ia spiso la mo le tele ia le au na vai lava lo sanga le mu o le fo ua mai ta wina ni sa vanga la tinu palasi yu ti munga stay me le mau ma pena fo ilana ma se le o le tele ia o fo tuanga mo le tatu sanga le mu io ia pe o vaenga na ia fa le na wa mo o el poloka ia le malieno finangalo o le o tuai lona e ala tuai foi lo le usu ia mo fa na foi ona tuai ona e nga i melunga le wala e mo lo el poloka le ia le wa hita fu le ai mo wa pe le fia mo wa le ata le si vaenga fa manatu ia vai sa malu le tai au mai se la vila do lo pena ona inuina fuala au ia me se foi la to o lo fe ngai foi mama yo le tino ia tu tona se malu le tai au nei te we vesi ma pisi solo inisi va ngalo ina na inu la fuala au ia pe fo pena foi ona ave no fa mo lo so fo malo lo ina la me te so ye di vai le io le au te ata ho le in menne yo le fuala au ia e ta u te le fa manatu la sunga twin ia la tole mai sela o le futa tu ia i le vitamin fo ile o le fai matimu to tele la to fa bena on ia i tu la fo o afianga o le wo masani o le timu tam fo ile le kusa le ia le savali va so to na on timu ate va tu lo etu o no venga la fia la fo ile o saule wo le ia le kama gumu ia wa emonia ia ele alofia ele alofia fo ile le natulanga ia wa o le tele ia tatou a fio fo na fa ma ia la fo la au fo la au e fetau le ma na fo inga senga se tu ai nga senga se fa talo va tu na fa na wa onga o le wala ta fo ina
o le vai aso a o le masina fo i taulunga i le kota mua te lo ngai le fa mai al kota mua le masina fo ia le masina le a perila wai tausanga te tasi lava ia o le taimi lava o le eseta ia taimi fo nai malolo i matu oni sio a onga ia malolo fo le po le vai aso po le lua vai aso mo le tu le te mai tai ria te mai tai ria ia wa umanele le fa i ngol tausanga ia ua loa tu nei lon tina le tina ria o tengia mai le lipoti vai atu ia le tina ria fa le tonu ale le iungo le suenga o ki ia le ria sau ngia sau se o fa ia kula kala le o e mala ia ka se fulu kala ku pe ave le aso uma lima so le vai aso se fulu kala ke le foi ku pe o se fulu ke le o me ai ave ale sau la wa la lipoti fa le tonu la mo fa pe ai ua matua mai maure telo me ai le telo tupe e o ke ia silo ma ku ngofo ngalo ri sa le ia o mam sa le ia o ke le lo pola mo o li vai a le ke le o me o ku silia o va fa o kana ia le ko nga ele fa pe o le telo ga na le ia le o lo tu la e so le mele o ia ria tu sa na o le fia o ai le sia so si ia mai lana sfota la ia lui ai le o nga misi atoa ia mase mea onga foilele ia ma e fai ia ele fu sia fai no le pole alfa me le tele mea onga tu celebria le ai a sa wale suenga fa le tonu ia veo vai ngale na ia ai so le sa o foi so le tu langa le wo le tele o fa na te mine ia fa malo tu vo o le si tamai titi lo le na fa longo mai lo fa me le o fa longo mai lo fa mai sole pe ia lo fa mai ia va ai ma tuino le o le se a le ai o le fa ka ko a onga le fa ka ko a onga le ai va ai nei te wo pepe lo na yo ma tu ai to mo va o il fa unga o le aso le nei le ai lana e pa wa le o va nga to fa manatu o le fa si silanga le tu no mai le ai o le fa ta to wa onga le tau fa si se so le ke o fa ka ka fa ia le be so ia ai fa ta lo fa ia mai lo longa ia ne ta to pang ma sani fo wa ta lo fo ia ila to lo ma fu mai longa le ta to Facebook live ia Mrs. on the lole ia ma fu mai ta lo fan good morning manuia tiu le nei vai aso lo fo tele atu ia inga i Samoa and God bless ia lo ma fu mai nai Brisbane au Australia ta wili ili fuatanga ia o fai fai ma fu mai manuia ngat wanga le nei vai aso ia me se fo le nei aso ia pa anga ia le tato wala leo o lo fai ma fu mai lunga le tato Facebook live ia pe on fa bena i tai awa su te tasi ia ma le tato por kalam masani o le talo fa Samoa o to inga so ia fa timu fa penei ma le fe mo wa io wingo le tau o le fai matimu fai mala fai matimu ia mai se fo io le tele io fa mo o lo anga ia lo tatu atinu o fa mo fo e fa le ainga ia e pe ona ia me o maliu o fa ai poipong o mana tu le o le lo matua masia na dama o le lo matua ne masia na dama tele io fa la vo ia e o ia ia ai te le ala no i mena io fa poiponga ia e vai atu role le tina wa la mai le tene fa ai poipo masona veli umia ona tangi lo le ia tangi ale wa masusu o vai atu role o lan tamatene fisilia ti mam ai me e tangi ai fe mai tangi fe ai atu ia fo isi tene sia o tangi mai ue pe ana fa pe o ela wa ela mai malo veli mai lo le tala le tene ia mam onu sai ia ila va le taimi o le tua e te vai tu ai wo la mai o le siaso ia o fo ile fa poiponga vala ulia to ila mai fo ile tene fa poipo ai to tangi fo ile tene le tina to fisili lo le ia yo sienta mam si la me te tangi fe mai baby mai mau pela fa pe o ila te la mai malo o fa poipo la fa poipo me tala tene titi to titi ama e lo le siaso na o na o le maliu na o le maliu e fa le maliu sa ninga fa le maliu to so mai lo le o le maliu ai tangi le tene titi tangi le titi ma su fa tu lo mal tala lontina
baby la mo e tangi ai a fe me tala te mam mai mau pa na o la to so ele eu mole ya tu tala te nei te tia maka pongi o fa u ka ia ne o ese ne nam ta inga no ia sano ayo se si mai ya ayo si mai oi o kilani no samo o le ngo fa pe o le ko kulkuli no kwa no ka mo fa pe la ia nga fai u le kala le line a belo la ia lo fai ai nga nga no lo la ia lo ko se le lo mai fo se uai ba lo fo ile ile ni ta fa ma lo le tulu ia yo lo fai no ma fu mai se sino fa vivianga le ta lu mai ia mai ro fa vivianga ni sili tala leina se ma fu mai fo ile ma lo le tulu ia ta tu tala no ia ma fa pena foi ona tuina mai ia se alo faanga ia o le foi vaenga le tai au ia ma ai wo leva na fia val au mai mai o leva o fia fa ilo e mai le fa fonga le tato watunu le tofu ale talo ma moli sola ia ile nei vaenga o le tai au tato o fa fianga le mai tala le tato leina
wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia e se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, Tokelau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. 2AB le si ufufongo Samoa. Numero tasi. Le polka la me lo ofise o komisio ngā ruenga de malo. Ta lofa ma le lau fufonga fia. O le sini au tu o whaare leo o nanga ina ia vave ma ato tōna na whātinonga. Ma ia whaia ma le lau fufonga fia. Ia whaataua ina le whaare leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. E whaataua ina foi fina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai. Man mamalu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia. Ma le wha mahoni. E wha mangi e ina e so se tasi o le mamalu le atuni. Ilona vave ma le lei ato otoa. Ma o nei swinga oma. E a mata mai ya oe. Wha ma ite swinga le lei. Ta alofa ma le lau fufonga fia. Na sa whafonga lo tātou atu no o inisio whawhiwhianga musika sui whewhiloi o le nei fo i vaenga o le tai hao o le whawhiwhianga le na whafonga me le tātou tunu o le ta ui o whautuanga mai o le whawhiwhianga la lau masalo ai whalonglongo nei upo le pesele a wa ai e pei e se foi au na winga kusa le waka o mai e o le masalo salo le sia me le i le tātou atu no a foi o lo i se vaenga lo e masalo salo tu o nei lo le masalo salo e sa o le lei mana ia ia upo le pese ne ia me o le masalo salo ne ia me o le masalo salo le ua ka sa ngi le ka vale le ka ke sa fa i mai lu mo le ta vale ia ala sa fa i mai o ta fa o le teine o le au whainga luenga ala ua tilo mai fo i ala fa pe hoi ka iau le leile ka iau le leile soa sitama ai le loa o le teine o le au whainga luenga ka ke tweetinga pe o lo te tua whawhine a o le tua inga mawhauwhaunga na la masaru salo iai e se mai le mea fo i le nel le mea fo i le tātou fo i le ua matua le ai a se tātou alala ua e sa vali nei tinga na e loa o le teine le te lu o atu nei o lo tau songa la ua lo sa vali luma ala ua ilunga au tau au malo ma fofou whaapea ka fiolai o la uvivi ine ia ue a uo la utitilo mai i le teine le ma te sa vali antu e se fo ila le itu ai nga ma fofonga laina e le o se masalo salo ai pe o le mimita ese le masalo salo ese le masalo salo ese le mimita so la a voila ia a wete mimita a wo foi te masalo a wete mimita a wo foi te masalo salo ia na sa o la pese vana le e pe la o no te mi foi o le fa fina unha foi o afeleti aso ia fai ala io pese saule a luatu le saule o ika ngila le si fai pese ai si a onga e ala io ko pese au te mimita fai unga ala pese a mai ne i maua oe loka lo ma o
Ya, fa malo inai malo ia mai se fo yo ila to lesa ona ile pona pore to ino da tu tinu ya swaingol mal sianga fa tise malo lava esele vai foi male lofa ia malo ila to te ele fa ngo fie la to ngaluenga wa pela foi o mai tau atu ia o fai tionga ia malite le utala ia leanga ia tu ia to ia o mau pe la to vai lo fai la to ngaluenga fa manuia le tua ia o le malanga le ungali na oi ve foi le sa malanga i o i New Zealand mo le taimi mo o ko lo le ngolo le vale le silungali o mo to le vale le ya vale foi le ia la to meta mafa ya un sa lo le teine fainga lu ngam le vale tu fa le me le pepa tu so le menu ki kango lai tiki ya le la to mafa ya wa fa ya sina le vatele ya ai saulo male sauli teine so mai la ia se tu lo le me le apa fa fanu male le tissue tu mo le ngali ile nei o fa ya sina le va ya tu ale le to le afo le lo matua o ma ona ne ai si le vanga le passe ia to sauti ne a tu la to wip al nei la va no fo fa tu lo mo le tala ale lo matua senga se wa kafia ai le la ko ka un al vale le ko ka un mai le ka me ai yang fa pe kwa mangko le lo ko ngol ko inga ti kinga me ia se foi le la wa ti kai le o manino le sto ina me la ti ang fa pe nga le ulo le to ina musu mai mami va o te polo ta o le fa fa zola ora fa fa o le apo fa no va persito ina po le ase me ai le mai volenga kango tik ia ai le no molona le ilo olenga kango tik le apo fango male solo na la vesile to si fa fine ia fa mai le tala mai hani ia awote pisa o ta wole fa fa e bela ole unga li ya na le malang kusala le malanga mangkola ke minga le wo ya sila la tamatene le ala wa la fatalia tu lo nei Samoa vili mai lo la tamatene le scorsipi vili mai lo la ya mai ya mama te ia vakan mai ole la ke kaungu aku kai au ro ke lo kun malango fiku ta pena lo le ala ta pena o mare fale ia o mai uma lo le ungali ke uma la fale ia o mai fonga o lo ile siaso le ala o faila me ai fa tali lo la tamatene ai o mai folo la ai wala ngore kasi la telefoni al telefoni na to ina mfaiona ona faunga o to ina le leilong fa longo tu langa le to le malosi wala au mai lo le tamatene le ia mai tama ia si au la me tu me malie oi malie o lua o le ti le ma va u le ti le ma le mato va ia fa ka ngu ku ngangire fiafi no ala ia to ina wo mantua la to ina wa matua la vasto ina nei o fa pe o isole le la a foi lo ma i po le o lo po la me la ka lo ma ku me ia wo uma lo wa uli wa fi fisili lo ma ku sole se ka ngoia ko video ku le kenge po kai sau ia fe me le ko inga se o le fe me le la ko ki sau wa fa pe nga manga o lo se ika lo le ko inga fa ku se o le ka vidi ngai me le lo ia le kenge fa me o le ka ku le la ko va o le lo fa ia sa o le tile ma fa ka ni o le fa me o le ka ku le me la ko va ai ke lo te tala tato laina a fale tu la valu ia bala au mai fol tato tu ia wo fel te me ole tato por kalame o alofa anga o soifua mas fana wala au mai ia ala na fo ia vole ia se soifua ia wala au mai fa man via reaso lua tasi fa lua numero fa wala au mai numero telefoni ale tato wala leo ia te wala au mai fo ia nei taimi wala au mai ai
ai fatala fatu I le sunga mai lolonga ia ne vai nga le tai au nga tena mo malo atala fo I le sunga ya lua apena fo na fatalo fini so tatu paanga lo o fa pena fa fo mai a le utala tatu leina lua tas fa lua tas fa o ia fa pe o le fa mana tu le solo wa soifua vala au mai ia fa manuia le soifua a fo o le so le soifua le tama po le tina ia vala au mai o le fa nau ia fa manuia o la te wa soifua le ia no ma nei ma nei no taua ia ai le ia se soifua ia fa manuia mai ia le aso tatu fa manuia tu le aso le ia ila to fu lo anga I mai lunga le o le tele talo ane lo lima ila to lo savani yo aba heli le sila savali ola le oseki ai talo to ala te o talo tu sa pe tele masani pe te lo ia ua mana ia le aso na tangata ia wa ta o nei vai nga le talo ia male mata ata mala fong fifia ia o wa pe o le sia le aka mea manga yo le ka kisau ngi fai se o se kai au ia o ka sau lo ka vale ia o ka vai akula sa vale foi si o ka kalo good morning good morning ia ave ele ata tam fai le ave ele ata fa pe la le o tele o fia ave pe ele ata ele o le fa pe o lo le fia o na ave lo la o lo le fia le anga I fo le aso le stangata me vai na o ka sau fo le sikai o ka ko office ki sau ka ki se ka ki mafo por me nga ngangi se va por me o le ai pala la siala au inge I peninsula minu no e fa pe so le por me ya ka sau lo ya fa ata le fa ata le tatou taitai fa ata ia le sunga ia maui e o ai le au po e ata I la tou mai fa ata fai le mo le spirit of fear mai nga lue mo mai tatou nga lue fatasi ia matamu fai e to anga mai nga lue ele me ale nei o le ale la foi ile tamalo amarona tali lo le sia so fai ale nga luenga le to ina ia ai la mando voi lo meta to me finga luenga le lo I tanto e si filme lo socket ia to ina lo natali tali tau sho tali al wakui o le ia I tua oi la kui ole se ko ingo kuie e fai mai langa so kiki se si ufonga no kama giki ia olanga fa olanga voi olanga na tau mafa olanga na fai langa me ai ia wa tu nei la le tamai titi wa tu fa mai tui no sa fa mai lu tama wa ngalo kama giki le me langa fai mai ai le so kiki o ma fu foro ma kama giki ilanga me langa ai le lai fa ilanga lunch kama giki tui o fe mai lu tama pe fa va ku lau po le oi tui fe mai lu tama pe fa va ku lau so si yo sa o langa me ai langa ai ole so si america foi le chicken fry ia o vai no foi na tau foi ona ave e fa mama fa ya tato ngal wenga le fai tato e sa le ya ia si kai me fa ngal mo ko ngalo ya kai kale upu mare kala le ka fai ke ia le wo ka se ko e dai pe foi ole lo matua foi amalan tama foi o wa e atu le fai vale le to ina alo ko le fai le to ina le ia fa kali la ko ina se bala au se tali tato telefon ia talo fo bala au talo fale a fionga pa sai lava mole lo fai mia malie mai teta ya o maluia to tina wa tere lo fia vilia ma ole ne sta tu le va lele pa manuia le tu ya o mare ko na venga pa sai lava lo fat ya manuia ne ya so fo nga okay rongo le asongi ya ole asol cooling ma ale ala ala sa oi wa so nga fua ia pe ka fa le ka cooling ia le sita vala atalo fa tato vala ma lo so fo wa fionga la nge mama
Ni tai au matango fia e wa toi fo le bala au ni fai sosis. Na lo a matango fia le por kalale le tai au fa malo fo ya o dua le usu. Ya ele i se si le fa na we just fa na o ya o lo fa anga e momoli. Man via tele ana se pesi ana o no le fai le ngalu ngal matau ai. A se pesi ana e fa mana ia fo ne ya o uli. Ya fa manuia le tua ya te o lotu ngane ya manuia le aso ya manuia le aso ya mana ya foi o si vala au le wo so fa ya so si o tai ya o le wala va seti wala va seti maru si anga ya wala fa pe mai o le fa le la tonga luenga ai sa o le ya ile menne yo le ile usol taia o isi la tau fo ile le fia i mene yo me i mama o au la tau ia tuin o la uia kala sa o fa fonga me fo ile tunu o au ile kai yonga au la ya ka ikalo ko su mai ai se fala o se itu lo po se me i mama e mo ana usu mai va ile isa po se me ia na po fa vela kama sa anga ia po sina talo o se fasi vai mo santo mai la sa e toi fa fana le fa ia ile malu le tai o le usu mai ngaluenga ia sa o ile lautan la ile mele le tu le ia ta lo tu le e pe o le upula na avila songa fu e fa ale ha fo ile le fa ia fa tu tu ngata ia e ke le ala ia fa mai le si vai nga vini mai ia tu te ia ia woka ko lola yo la kau ku le singa vai ko la kau ku le mai ar ka ya pe la wo sa o la lo tala ile vai ngale na o le le sunga fu fa tu ngata ya ma si vea e te ia le wo mai fa fu se ia isi ia wo te ia vola ia fa tu ai mai ai isi ia ma fa pe na lava o na afa so mai ai mai isi ile lo le tu ai le ala tu ai le usu poloka lunga le awala ia matau tu le mai malta vale ale tala leina vala o mai tala leina lo te sfalo lua ia le numero fa na vala au mai ai se vala au mai tatu tal no foi nei vai ngole taiao ia wala na fai tala le to ina le malona tali wa el fai wala to ina au le to ina sa mana i au le mo le alongo o so alongo i to no male fo o le ume ia ai sa wela male alo le lau mei au le wele se la to pusa isa pe tu lo tali san jau la mi fa la vel tama o la mata tale atastama ia la ta fo o le ata foi o ilo mai tato le Ninja Turtle alo ka mai ki mai sa ave mai o le silo matua o sa lai ko kulanga isa langa le ska ko isa ko le ta mai ki ku so lo sa lai oi kalo fai ola se me we sa we e tu le isa ya va tu lo tala ta mai oi o sa me lo ta ma fa mo le se tu ma tu o longo ia mal mato ume ki lo mai ki mo ia fo ia ngai le da foi le lau mei le matou alongo le matou men matou tau mo ki lo mai oi apela uma fo ringo le belango ma kelanga mai oi e tu le matou alongo mal matou men ma ko ninja choro mo ku ako mbale ninja choro tono busa sa silo mo dua ia fa tu ila tolo fai va vai ia a te o to te fangota ia vai se va ia ne pe se ninja choro fer wa il sami ala fa tu le sunga ia mai o le vi ai funga le akal me mai ila o fai ai le vi mai se fa ilo mai ia Malaysia ta to pa anga tele na mal au mai ni sio tai e uia ina le se su fu o le sunga mo malo ina sunga mo malo ia tal tonu fo yo lo fanga solo ni sio fe au mangalo ia e fa na vala au mai o lo tala pelta to leina lo ta si falo o lo ta si falo lo ia el ta to comment fo le o vai tu fo lo ma futa mai lunga ta to Facebook live ia ta vita so tongi ia o lo fa pe mai sole ele ingi apa fo fango lunga valele ia lo to oi ia so el ta to vala ia ta lo fa vala ia ta lo fa malo soi fu malo ma el fa so ngi ka ia ia o lo que mo fongo foi e fa kali la o pone
Koe mafofo, koe makua ke mi fo ile leo le. Ile o sa unge su e vasenga vo ile le ia 8 Ia. Wa ore be ka u vai ke mi la ma ko la nga ke lu la ki ki lu le kai. Ia. Ka u vai ke mi ma ko ole form 2 Ia o lo le aso ngo fa akumula la form fo ile o ile o ngai first choice, second choice fa penga. Ave lo la ia awe ave o ko pulema. Ole es ka mai kiki nga ke lo po fe wen es ka mai kiki nga ngo ya TV ma ko onga ai ke wa mai lo langa pepa ba wa ngi ma ko pepa fai ka lo ma fai ya on ve ko pepa a TV fa mo ia Saint Joseph ma lo Saint Joseph so oi fo ai so oi fo la o Chanel ave ko fa on Saint Chanel ko oi fo la lo fa buli la vele ngali ko luanga onga ai vai a kunga le faia onga la piko ila lo Saint Avele ia mala au mai lo mai faia onga mai kiwi tawa la ko lo ma TV fa mai faia onga mai wa ia ko nga onga wa kusia I va nga Saint Joseph ai ele Saint ai fa mai lo ma TV oi fa pe o Saint uma on ma uia kai a ko pe lo ai kai oi ya le ya so for ya ole o ha ungana o ungana le sa pe na fa ma voi ma o ngai volta tu wala ya ta no falta tu wala ka lo fa ya ma lo so for ma lo fo e fai kala mari o mari ai ka ya ya o kaika ka ke fa so ha ko sia ka fa la e o ka fa fiki e ole a ko ai nga ko nga file le kai minga pai po ai sia ka mama ko oi ya ale aso se fulu valo o februari a ko ai longa o se fulu o kausanga ya ai ba se fulu kausanga la kama ya november la kama makua ya la ola nga ka fao fa mangwi ai la ko nga se fa mangwi nga wa ma la ko fa nga ya nga ka ke bala wa kwai singa pese fo fa ma di ai ka ya ya ku sai ma pinga ngalo ia lele le ka aftailika fa aftaitele la val mai ya mduia fo ia fa moe ia fa na lo anga ia tuai ia ola tam fai taina tu ia se pese ia pe ona tuina mai ia fo ia le tau sanga ia pasikai lava manguia le aso mai ia fo kiuke ia fa pena foi so fua mana ia fika kuia I leonos fruta usanga lene ta ua le tina ia o faisina matua ia no winga o matua tele si tina sia ia fa talo fa le si tatu wala au talofa la vale o fikimal ia langi mama talofa ni ya au ia mo pa tai mo le ngana ta o kampa ia ni aso mali lua te mo pe les pana o so when during Australia alo ya ka ole aso varunga ko ile ko tang o so pari la pari o lo san sama ko longa so panga o tang o ini atu lo tanga ai saya mole avanoa ya que tenga le cobre na li si para no ima ngona ile lo foi pana o papo ole tolu manui aftai ia faaftai o le a taumafai atu ai ia le pese o faatausagai na faamali atu foʻi le asosoifua o le fanau ia manuia tele foʻi ia faamoemoe mafuafuaga lenei aso soifua
Ia, ni so la tō lea na so tai mai la tō a soifua ma so whanau. Ai, whamanuia lea so soifua o le sunga ia whaitala la lo manu kai sala. Ia, 25 tausanga, len whamanatu le vai ason tenei. Ia, ai le mau mai se awa noa, a lea la whatau mai whamanuianga. Ia, o le alofo e whaasino sunga la lo manu. Whamanuia tuailo na soifua mano na so whanau. Ai, whatala whatu le isi tātu toto. Talofa, malo estoy tua. Malo, talofa. Ya, malo na estoy con Nicao, tu pambon. Nakabalawa ko la sa pangawot ko o sa kamay Amerika Samoa. Ong iya ko ilong ongos pulpul ka sanga o saling ko inga. Oh. Pamnya kilunas pana papsay tamalang. Ito sang paupo ng soy puamlo na ola ya papinana. Alupang paupo ni sang stele ng soy pue makusay tiya naman pana. Ya pamnya stele na pana lineya sa pasi Amerika Samoa. Ya ulo pangan pamanyang ay wasunay lo sopa. Ya lu sila ipopo le lu ngalay na ya manliya labat siya sa mga luwing ngalay sa ayaw papsay mo lo wawanoa. Ia whaftaitele le wala mai whamanuia fo ila soifua ia ngalei fo ila tua e whaiva matiu te ona na iaso. Ia, olo tala pera tātou leina, lai minute lo toe. Tala tonu pe toe tasi. Toe tasi. Toe tasi tātou wala au ia ona whamai. Alo lai o tātou talaina o le tātou leina. Tālo whala wala au? Tālofa. Ia, malo le soifua manuia, mai soifua maua. Ia, langi o mai le ofisa mamalu. Ko tu iti isa pasalaw nason nafina ko aile yung sumakasyo ko sana ako ay malifama singaw ole si ofini lekit ofini lo ukali ya failong avakasi ang nafi isapat ya ela puedo pagar que quiere el tinga eso tinga más pagado venga caideo le hay a co en que quiere caideo igual o ni se quiere wan to cuo le hay una margu mare carecía kai po y se nanga o fo ya bo wala wala malo si tete ya ole wala aule la pagado ku sai mal malanga fa lo ku sai mal po kalama Malo tapa fuole sua fa mole. Oh, fala te tuave. Fala te tuave. Ia, vamanuia le tua ile le soifua, le ufion falanta yang le tua fo ini si tausanga stele manisi a soifua ina ia mfai pe ona maua le mafutanga malfana wa mai se le ainga ang le tua fe mo tiu te le yaso. Ya pa sai pa pena fo. Ya soifua. Ya, ole tātou walau mulmuli na ya walau tu loile au fai pese e fa penau na so mai ton tasi lua foi u por pese ole ele mete so yo lo fai atu so mai tonu le fai pese ya o ole ava penau na uswina tu le au fai pese ya ole so mai tonu ya le pese foi a wale fa mana tu ina so fo ma so fa na ya al tātou tu no. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, everybody. Happy birthday to you. Manu ya to wasofana. Manu ya to wasofana. Manuia tawaso whanau Whaamanuia lea tua Mai whamanianga na se lua wale a soifua ma le whanau fo e malo rea tunu Hip hip Ia o le nau whafonga le tato wa tunu Ia i tau mwhainga foi Ia au fai pesa wale Au fai pesa le au tau tu lei Oh, pesa so mai mas so eu levo to
fitu minuti ona tale o le itu le iwa tale tonu foi ia o le nau fafonga le tātou atu no i le tātou por kalame o le talofa Samoa ia i le nei foi vaenga o le taiao ia o le foi se upo se tala ua le tautamani fafonga mai o le tātou atu no ia malu ave fale ia i le ta le fafonga mai o Samoa paulo mātou te talofa manuia le atua ia su soifua maso whanau o le tātou atu no ua me se foi whamanuia ia i le whianga iei o le tātou atu no fe au manga luenga e meise le whanau ia onga ia maua pea so mātou o la ia o le amwhai ona toe wha mo se isi ona wha upoponga o le tātou por kalamele nei i le aso a tae au ilona taimi masani au nei taimi ia manu te leina le whianga iei o le tātou atu no i fe au manga luenga taulunga atu le tātou por kalame o le talofa Samoa e le whawhiwhianga nei mai le li pese a Michael Jackson ma le beat it.